Koe lotu whakaaho ki a whakaloto lahi mua whakatua melie me he wholofola. Ka veinga, Tokonia e vaivai. Potu wholofola Loma tahani maves ua ki moe ua. Pea ko eni, ko ki taua o kuta makalohi, ko hota whatongia ke fua ai ngahi vaivai anga o e kakai o ku ikai ke malohi. O oa e whai a ia pe o ku ao mo ki taua. E ta takitaha whai ai mea e ao mo hota kaunga api, ai mea e aonga ki hono langa hake. E meni, e tau lotu. Whawhita i SISU e mau koloa le lei ma ako he ahoni. Na ake hifo o pekia he funga e kolosi, koe uhipe ko o ofa mai ki a te au koe vaivai. Ko si eku mo ui na e pauia ki he mate, kai whakawhitai na e ikai ke loto koe ke mate hataha he eneanga hala. Pea ko ho ofa na e ikai ke whiriwhiri mānako ia, he na e tatau ki he toko taha kotoa pe, o lavi ai anga hala ko au. Pea ko hono tāu pe ia, ke mau whai pe he whoki kisi o mau kaunga whanonga, ke mau wala atu o Tokonia e si i vaivai, ai wito kai uma a whoki ai tamai mate. Pea oua e whakangatangata pe ki he whaahinga o ku te whiohi moia, kai au atu ki he taha pe o ku ne whie mau ai Tokoni. O ku o kole whamole atu, SISU he e ku whakasio kehe ke Tokoni ki he taha o ku ne whie mau a e ku Tokoni. Ka ke a ko i au ke umo ui ofa mau pe, a ki e ku wha Tokoni ki hoku kaunga whanonga. I hohua whape SISU kalaisi ko koe hoku whakamo ui. E meni. Whakamalo ke te koe o ku ke kau mai ke ta loto huwhia he houani. Koe uki ai apostolo maa ki tau tolu he ahoni, ke tau wala atu o Tokoni ki si a mo ui o ku ne whie mau ha Tokoni. Taimi lahi o ku tau excuse aki pe, o ku tau mo ua pe o ku tau hala hase niti, ka o ku lahi pe ngahi whaunga ke tau Tokoni atu aki ki he vaivai. Kau whakotu atu, whai ha ane lotu, au kai maana, pe koe hape ha whaahinga whaunga, ala atu pe o Tokoni. He o kua tui whakapapau e Tokoni mai e he eiki haiwi whiunga ke tau ofa aki ki si a vaivai he society. Ko e pole mahu inga ia maa ki tau he ahoni, kau ngā tau pe mo koe SISU. Whai pe e tau lotu, fua pe ngahi ka venga ho tau ngahi whamiri taha, kai oua na angalo ke ala atu o Tokoni ki si a mo ui, o ku vaivai he hala whanonga. Tala monu atu ki he whanonga anga, o e ahoni e meni. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.